Meier das zenter 2 Joer a huet duno d'Recht op Wasser zu eng Mënscherecht erklärt. A mir mengen, dat der Recht op Wasser doranner besteet, dat den onofhängig vu senger sozialer Situationun e Grundrecht huet op en Minimumverbrauch vu Wasser den dezent Liewen méiglech mëcht. Also das noch immer so, dat Gemengen Verantwortung hunn iwwer den Wasserpreis an iwwer d'Staffelung vum Wasserpreis. Also sie können desideieren wie héichen ass. A mehr Mengen, dat den dat soll ausnutzen, grad Gemenge sollten dat ausnutzen, fir am Fong Wasser an 3 Tranchen opzedeelen. Dat hi eng Eichtranche, die justement dat Grundrecht gif durchstellen, dat fir 0 bis 50 Liter pro Dare pro Person, fir jitveren gratis. An den zweiten Wolle vun 50 bis 150 Liter, wo zum aktuelle Preis gift taxéiert gin. An iwwer 150 Liter sollt noch anständig bezuelt gin, dat heecht do immer den dublen Preis. De Kaschendeckungsprinzip ass fir eis geféierlech, weil et mischt Dieren op zur Privatisierung, zu enger späterer Privatisierung. Bis lo wäret so, dat d'Wasser an d'Ofwasser vun de Gemengen durch de Gemengebudget finanziert gin ass, mat finanziert gin ass Leiit Joch hebst du ze well gedroen. méi mat finanziert gin ass durch de Gemengebudget. An wann lo just nach eng kommerziell Wuer ass d'Wasser, méi dann gët doch kegacht vu méi fir dat net kann a fënne, wo dann 10 Joer gesot gin, méi dann privatiseieren mat Wasser, da sinn net multinationale Entreprisen, déi bemol iwwer d'Wasserversorgung zoen hunn an net méi die demokratisch gewählte Gemengeréet. Man mengen, dat Wasser net nem de Grundrecht, dats mir auch eng natierlech Ressource, die immens wertvoll ass an soll den Verbützen vermeiden, soll den Leiit encouragieren, Wasser net ze verbützen. An du vermengen man dat eben die dritte Tranche mat enger Form vun ökologischer Taxierung, dëser natierlecher Ressource sei wert zurückket.